Tu ni Supreme Court of India in Biren audio tape report avet la diu ahi. Biren audio recording chun EPS ham. Biren in agunda hole ami te thu apia state government galvan ho ala uwa chule Chief Minister power a hitabong dan kal a chon ho chu police amat sa loading dan a sei ahi. Lik tep chu 7 and 20 August 2024 a chu hung thang pan ahi. Biren government in hitabong recording chu sim thu ahi anatin chule hitabong bol ho chu gotna kipiding ahi anatin ahi. Chu in truth labs in an wholesale in Biren ho limna ho ako na sample soto vetka anabol zo un 93% chu Biren o ahitia confirm anabolu ahitai. Truth labs te report le result ho hi mon moding hilo hil hi zong le government body a hilo ji in New Delhi in Truth Labs report chung a thu nga na anasim pu nahi. Hitol hona chu government body Center Forensic Science Lab CFS de khuna audio tape chu kholchil kit dinga api lut anahi kit ni nahi. Tu ni khuwa hi CFS report chu India gamsunga thutan na in pillion pen Supreme Court in angai tha ading ahitai. CFS in ipi report api ding hamwang sei thei a hipun government interference behil a report api le Supreme Court versus Biren Metsu hung hipot ding a hitai. Tu le tua KSO Delhi alam kai pu pauza khup gui te in tu chong in lang buina to ki saya Delhi tol pi a nasata apan ala dan ho athu hi hen lang video hi jong le pan ala dan ho mi te pa chan a kilodo na chung chun a tribal rights a fight na a pachan na sangta achang in ahi tu hin Akhil Bharatiya Adivasi Vikas Parisad akun lekha akimudung zu in Akhil Bharatiya Adivasi Vikas Parisad All India Tribal Development Council a Vice President Panmun Aluta ading thulut na kimun ahi ei ho adi a Manipura thingthang mi ho ading bo hitalowa India gamsung pumpi a tribal hoding zosia lam kai khat ni ta ding a pachan na anei hi ikipa pi uvin ikithang at pi uvin nahi. Hamas le Israel gal ki patila USA President Joe Biden anahi sung a USA gamsung mun phabebla college campus phabeb hola a jiu simlai ho su kichat na le half naga za chom anabol ho chu ban nei cha daldo a hiu to hlon in Jan hi jong chun Columbia College student Hamas panpi mi 22 jan chu Donald Trump administration na noizin passport ho cancel akibol pi uvin daldo dingin tawve akiti nahi. Tu ni chun native Hasara Center Israel sung ho Syrian Azaka anaging in ahi. Hichi Syrian gin chu bol hil ahin koima ki chat na le lungling law loading in IDF on tu so mi ho anahet sa in ahi. IAF Israel Air Force on Khan Yunis Gaza muna hospital khatsunga Hamas thingoi ho attack abol nawwa mi nga anathat uvin ama hola achun Hamas lubu Ismail Barhom kitipa jong anazawin ahi he thei khachu hichi Ismail kitipa hi Gaza Prime Minister tha dia anakilheng do u ahi tin Israel thu su khachun anasein ahi IDF 36 Division ho chun Gaza Strip sung operation a bolding in gonsa ka hitawve anatiuvin ahi hichi 36 Division combat lam kai pa chun Gaza sung thing phungchina heicha ka koisu u ahi tai kahin patnu le khoi se ki sudo aka ba diu ahi anatin ahi tu ni chun Palestine journalist dana ki sei Muhammad Mansour kitipa chu Israel hot anathat uve tin AI Jazeera thu su chun anaseijin ahi. Manipur State Power Distribution Company Limited MSP DCLA officer le staff ho in NT Power thrift rate abol nawwa mi 73 chu power connection rules azui loji uvin anamanuvin nahi. MSP DCL Executive Commercial kamai gai kulung in press ho a asaipi na achun hichi dan pal ke ho chu Lamlong Subdivision 1 area akun mili Lamlong Subdivision 2 area akun mi som le thum Lamlai Subdivision area akun mi som le khat Kakching Subdivision area akun mi khat Suknu Subdivision area akun mi som langa Thobal Subdivision area akun mi ni
Yairipok area akun mi nga, Nambol subdivision area akun mi khat, Moirang subdivision area akun mi thum, Kumbi subdivision area akun mi khat, Charachanpur area akun mi li, Pherzol area akun mi nga, Kangpopi area akun mi thum, chule Ukhrul area akun mi nga ahiuvin ahi. Chule 55 consumer ho jong a power connection u aki disconnect pi dan jong ana sei be in ahi. The Kangui 25/3/2025 to 12:30 p.m. Sadar Hills Autonomous District Council Makai na a Kangpopi Town Committee member ke hlenna one election chu buina be helin ana chilhan tu ahi District Council Hall a counting ki pan paiding ahi tai tin The Kangui post asun aniki sei in ahi. Yumnam huidrom mun a First Khuraijam Ranjana Devi Memorial Invitation Men's Volleyball Tournament 2025 kingon ki man na a MLA Lorembam Rameswar Meitei in holim na anay na achun Biren Singh mit mo na themkhat ana phongda in ahi. Directa ami asay lo wangin atu say na akon chun kui asay na hamti he do thei ahi dan thulut chun asay in ahi. Rameswar in ana say na achun gampa ma kon hung lut ho nasata a adaw dal jing lai ta in itidan a chandila adar ka tamta isu ki bol thei ham hichi olis le let paute ni kaido theina dinga thilki gong a hi tin ana sei in a hi alangkhana gamle go chungthu nasata a asei jing lai in ama to ki khut jo phabep mo gamla product ho a nasata in business a bol uvin athu sei to ata a azui ki tu lo tam pi o me tin ana sei ki ni na hi hichi volleyball kin go na chun BJP MLA phabep Yumnam Khimchan Singh Loken Khuraijam le Janghiam Lum Panmei hon an op movin ahi ngailun ta silong sunga nu lepa pile pu chule nunga golang ho ko ma het sa nom chu ahi le ahung thong ding thlakau nisim 29 2025 Saturday ni khoteng le KSO Silong First General Assembly Resolution number 7 a kinuk tu na dungjuya fundraise cooking for a cause theme mangcha a hung ki bolding ahi hichi fundraise akuna ki mo hi in langa KSO community school ho a simlai chapang ho ki thopi na hung ki mangcha ding ahi hiji chun simlai cha te ngai lut na in ne le cha hung ki zo ding ho ki cho chi ding in ka hin tim uwe chito ki hlan chun pre order hi KSOS executive ho khat pen ahi lo le anoya number ki P10 ya hi bol pan thei a hi tai SD Department of Information and Publicity KSO Silong muntina nammi te koi hitale border fencing construction hi ei ko ki chate gamsunga bolsa loading tia mi pi ki hola na anaki nei na chunga jong VVE jeng in khota a PR jong ana bolsa chu ana hita na hi hichi border fencing construction to kisaya gu thima material supply boljing ke hon akin thei pe na nga lo le na chung uwa action khota hung ki lapanding a hitai ngaidam na chung uwa neu khat cha jong na ki nei lo dingu a hi nampi thil bol vai hom na to ki tu lova khat chang phat chom na dinga na to thil bol jing hi e hola akun I hin ki su thing pan diu a hitai ai vela hi chi thu a hi het sa na ka hin nei ta lo ding chule action zo in a khunung a zui ding a hitai koiman thil dang nga ala thei lo ding nampi dodal le na to thil bol ji a action e ki bol khum zo a hi ti chu I ki het sa naw a chaina hitahen All Indian Muslim Personal Law Board AIMPLB in Sunday ni khochun national wide hichi WAQF amendment bill to kisaya ki phinna pat ding tu phun a hin boluvin a hi hichi ki phinna ma se pen di hi a hi le March 26 le patna March 29 le Vijaya Wada mun a sit in protest sitting in asay uvin chule AIMPLB in hichi protest a JDU Congress TDP le party dangjong team na ananei uvin a hi chule ga het thei bedin WAQF amendment bill hin ichan ham a India a Muslim hon phat sot ta apat ama homina gamlei set mun ho hi achan thei diu din mun a hi ati